Yeshua da wase. Em say na Yeshua the mystery of the Nephilims, aliens and the giants. Woman acheche nipa ye boni bebre. Na enkrofo edi ho danse. Enkrofo no anse wodi mirika. Osofo me ma me de bansere betu mase. Me papa de ma me we ena ye me se me ba me hu. Me kwa me nimu se me nua we oyobefo. Me ba ma be hu. Aha befo no mecho. Na ne eba besuan. Fra unu abusafo so hwe Kantaka TV. The mystery of what? Atomentaticus. Bon sema Yesu. Na waka atomentaticus. The mystery of atomentaticus is from the Greek word Leviticus. Leviticus. Ejrahoma, the order of priesthood. Leviticus echre kwanya woye sofo. Ena kwanya osofo ubaye wejuma. Enti asofo ni asofo juma. Enti the mystery of atomentaticus. Dina nkase mu eduro. Na atomentaticus no kwa daade. Atomentaticus etwefo se musuyi. Enkrafo se gbese. Poligudabra. Krobia wodi a wodi frɛ musu bone ohaw obre amane petuwo kwadanda. Na atonement na onyankopon ka kire Mose num ne ade aronum se wonye no. Hina ene nia oye sa adwuma we oyi musu. Entino we call it spiritual cleansing. Na sa atonement ewo hwa na eni ho. Na Yesu bain obeye obeto aso ana obetwemu. Na me pese me nkyerɛ sɛ Yesu sɛ obain wengu apam no the priestly code no. Na obɛhyɛ no ma. Enti sɛ ade a obɛhyɛ no ma de a na je sɛ nia wo mu ye first no etosi. Enti na apam dada musuyi dada. Apam foforo musuyi foforo. Na hina ne nia esese oye sa adwuman eye musuyi no. Asofo na wo according to Leviticus, the priestly code, the order of priests. Obi priest ye nia asra ne ngo. Sanomuka Isaiah 61. So the spirit of the Lord God is upon me, for the Lord has anointed me. And the answer obey atonement and obey adwuma ye friend atomentaticus. Obetuma yi musunu eye papa no. Jese onyankopon honhom ewo wo so. Awurade asra wo ngo. Wama wo safe. Wama wo asem no. Na wasoma wo. Osoma wo kɔhefa. Womo a womo hojo se koka nkwagesem. Womo nkuma pechew. Wabobra. Waware 3 5. Menim ba me bi obai. Ne ma 5. Esono kwasi papa kwa me papa. Ama papa last one no na papa no kodware no hu se onipa tintiti bi epie ade na papa wode me yire achi oja ni pioto ni ade to ho no wa bodam wode ne bai no na e behwe no obosom so ofren sakpata ono ware maame no enti maame no nam ho no na sakpata sa nnome no sa musu no enedi nachi enti ko ware maame na wa ye sakpata kurafo why is abosom no krafo enti ye onipa bebre ma bebre wo wonam no sa musu yi eno ne sunsum aware no eno ne ohaw obre amane obehu nipa ne fefe ne to akase sakpata di nachi bon nsem ma Yesu enti no mra Yesu se munsra mengo na munsha me ma ena onyame ma ne safi no kwai enti okopai dade okasem pani kire won hojo nefe opai ahofadie proclaim liberty to the captives. And you won't go for Bebraba. Obo wawari we ejai ni ire we ba ko. You nipa bebre wawari be 5 6. In net ni ire ni we ai se ni kurawu. Obo wari ni ire ai se o cha problems. Ni nyina aye sa musui. And we say me samu say. Ade na musui no atwam asori dem. Bebre fro ho asofo. Enso nim de kura fro musu. Why na fro asofo? Why na dey suffer the man? And na Jesus said when he has called unto him the 12 disciples. He gave them power against unclean spirits. To me, a word that mususo. So when you musulu to cast out devils, to heal all manner of sicknesses and all manner of diseases. So and we call it atomentaticus. Oh baby, oh kowari oh baby, and now baby take off a girlfriend. Now where you must say, oh you must start a basape. Who says some musune. So that person need atonement. Nya obetume yi atonement ne obi a onyame honhom wo ne so 1 ya asra ne ngo awurade asra ne ngo wa ma ne safe o ka sempa no o jifa hodie ema wo mu anya fa onomu
na okobue wo ma wo prison no eye so san do to prison na osofo no oye prisoner ana onyame ho won so osofo no waka musu bi a kire wana no hu ino ka kire otumi ye we have power to know, power to do titefo no na kai no onim ne awode ye wode moja o say Leviticus 11 no verse 17:11. Also, for the life of the flesh is in the blood, but I've given upon the altar to make an atonement for the soul, to cleanse and to kakra as a soul who can. Oh, you musu ewo wajuma ho. Oh, warrior as a who ba ne ho. As so you musu one who you fee. Wa boy jamai on the home bebrada. So suma warrior and moi and ketro or war. So be obefo no war. One or no obefo ni or one da first. 2 obefo ni obeda 3 owo ni obeda ndi so owo oketro ojramwa opremre emwa bebere ahu se emwa ni nyina na oba beda na wonu da ohwa ye fi entina yesu say come unto me mummra me nchen mo amoso nesua na mukomu ribu na mummra ne me awurade mesua mo na mukra benya ahome entino that atome musu no ewo okra ho ye mfa ye ni wa hu na momnya ye kuto nyame ni wa ne ye hu aye se musu huhumboni huhumfi a spirit anti yesu kristo nan kasa oyi musu anti yesu Jesus is a musuyifo yesu oyi musu enti okono se Peter jesafe no mungo ka sempa no muntutu ambone munsayare mun yi musu heal the sick means yi musu asofo ahina na wo yi musu also nyame afra nyame asoma. Do you know the mystery of atonementaticus? Emusui. Heal the sick, raise the dead, cleanse the lepers. Emusui. Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory. I have a spiritual hospital and kasa. Yeah, according to Rabboni Spiritual Research, they say, "Yeah, be brave. I sum. And no go doctor to doctor, hospital to hospital. Over kasa, this kana ide. Asa ye ye de wadi tumo na kupon tumi kasa. Ene bo mpai manye ya ube yare. Efeni na ye. According to the spiritual world, you know, onyame ama ye ko hu yate yenim ene ye ka ho asem no say witchcraft power is a very dangerous. Yo, for Rabboni Spiritual Hospital. And my bamu, Yami to me, and that's so Rabboni Spiritual Hospital was 0208 599576 and 0278 977215. At Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory, we stand for spiritual protection, healing, blessing, and total destiny restoration. Order for Rabboni Spiritual and Healing Center. Wakantanka TV so yawada na jubia. Bra nondu abodi kosi nondu mpemu. Enanu ye de Awurade say ye akoje nkraba na asem a wo hono a ye gusu ka ho asem ne the mystery of atonementaticus frɛ bisa kwan bra Jesus say so at the papa beto of Nazareth aba bra ti bra oto ase in sawam na wo mekere ba bia ye enti os awona wo twene Awurade anim nyahode foforo wona was ye Awurade wa hom sana unkokoro nikao bajotie awona wozi erazizi wa hum mese wonu monkwansio wodi surudeu awore no monkwansio wodi surudeu awona wozi erazizi wa hum gbogbo ya yira le dowom gakenu tila gbojo. The Holy Spirit is at work. The Spirit of the Lord is at work. I am his minister of Christ and the dispenser of the mystery of the kingdom of God. Enti ya wori kachiro efa atonementaticus. Eye musuyi gbese vodu etro gbogbo mako na kanibi efe eye musu ewo ho ndi musuyi ewo ho na mebese menkyere o se womo a onyankopon ama wom ho kwan se wonyi musu eye womo a onyame honhom konkron onyankopon honhom ewo ne so na onyame asra ne ngo
na wama ne safe say one oka sempani wia onye den onchichi womu a won kuma sei ene awarenti bebre kuma sei onchichi womu wire na onpai fa hundi efise bebre ya gene nshira ya gene ni onyam ya gene sika wa ya adwuma ko pension ni sika dan wantuma nsibi ni nyina ma aya abrabo nyina aya basa ni kuma sei intese ya cheche womu wire obu ha prison ka prison owuo prison enungwase prison emonato prison winum prison yare bi wo ho a enia no aduro ni prison no wodi na akoto na yare bebre won so a won akoto no wodi ama no ye wo to yare esinu nyina ye to de mankrofo yare bebre ye to de mankrofo efise o mamu papa no oda prison then ansa ababa bi a wo kira akwada abefo o say osofo mra me ye akwada me mama no fu no na ode be ye ni maame imagine enda akwada we musu efi abade ho enda abofre se nya onyame adom adaroma ena sese an abedadi na ye be ye afiri so ahohoro a apam tumi hohom na efi eye hohom eye nsuo enti otumi a ye de papa ye de hohoro ye de tu enti atomentaticus eye musuyi so be se ni ho a se ni hu obi so yosofo no nim be ye ohun be ye onim mamota onim motia ohun bi da onim se na be ye tu onim the witchcraft power onim musua on go back to school and Jesus say wo poro a e wode unsagum na nsadada wom na kukuo na wode nsagum no wakoye nsafoforo na wan hohoro poro no mo kuku no mo a na nsadada ne wom na akohwe foforo guso a ensa na ensa ya kukuru krasa bebo enu tira Yesu Kristo ebe yi o how musu obre amane eye sunsumu as it is written Christ has delivered from the curse of the law having become a curse for us. For it is written, curse is the one that is hung on the cross, that the blessings of Abraham might come upon the Gentiles through Jesus Christ, that we may receive the promise of the Spirit through faith. Musuni di penalty. Wa wura be de. Enti Yesu wa be ye sunsum. Ese ye ni wani kan so. Yesu we wa maye. Ese ye wu wani kan so. Na se Yesu wa be ye na ni hobioma. Ade na nka onipa bo esu. Si Yesu wa bo esu. Na ade no se won bo won esu. Se Yesu wa be ye wie. Wa hohoro na musuyi ni ho a. Agade na Yesu okobo esu bio. Why do you have to need the Holy Spirit? Ade na so here. And they were ye musuno huhum, and they say ye musuno, and they cancel. And nuntina, also, oh, quasasun, oh, sorry, Oma Ebinimo, prophet, apostles, evangelists, teachers, and what? Pastors. For the edification of the saints, for the purification. Say ye musuno will be obey sorry, obey to me sorry, not the finimu or the finim by. I saw we a driver. No be eswa this year, no or the this one abetra canimu. Now driver was in the same, was something. Says Oceano. And Jesus said, Munko yasa fanane nyina na munko ka sempa no na muntutu yarewa no bebre wani won hwade waso onti asem ote finimu adwaman kusukusu papamu akayo enibre ahoya abaifo nkwa na ti aso den because osofo ne nka osofo no sa not and Jesus okasa obube say Jesus ade na bia okasa also it is given unto you to know the mysteries of the kingdom of God, but to them they are not given unto them. And this amusu yi edumai. And just of be any man to the mystery of Atomentaticus and the Leviticus was not given to anybody. God selected some special people and give them. Some are prophets, some are pastors, some are apostles, some are teachers, and some are evangelists. For the edification of the saints. One fact to me now, my son, I say, Safin and Shem, me maybe I will be a met my bow, assume member. Ah, is not God in heaven send his word to come and do something miraculous, wonders, as it is really. God sent his word to come and heal us. This is the power of God. Yes, Christ, no, Okutasuru the faith. I say, all power in heaven and the earth has been given unto me. Well, come, baby. Now, yes, you are Pedriani. Oh, who do you know? I said, Mammy, Abawa, Mammy, Bribina Mindi. Jesus only Diakasa. Duanu hwe nanima na duanu so abaye munim na Yesu ye Yesu se mekwa ba no bewu sonsom Yesu wakum duanu enti se say ye nya duanu eni kan so ye ne sonsom ena suafo ni nyina eti se Yesu se duanu mekwa ba no bewu na wonim se Yesu mekwa ba na se na duanu bewu wodan wo kwa na Yesu sonsom no kum duanu enti wo munim se duanu se won wewu
wɔkɔ ya wɔba na Yesu hyɛ dama wɔn fa hɔ ana Peter say hey Yesu hey dua na wɔka so wewu ampa o na Yesu serewe so mu nim nyamo ne nam bɔ nsɛm ma Yesu ɔsesɛ ufa na sɛm sɛ wunante na sɛmwa sɛ ɔbra ne mu ayɛde na wani da so asa ɔbɛyɛ amen yakɔgye nkrato onyame nka mo Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory. A spiritual hospital and kasa. Yeah, according to Rabboni Spiritual Research, they will say, "Yeah, be brave. Ah, I assume. And no go doctor to doctor, hospital to hospital. Obe kasa next kana ide. Asa yeah, they wadi tumo na kupon tunya kasa. And they bo impai mania obe yare. According to the spiritual world, you know, onyame amaye ko hu yate yenim ene ye ka ho asem no say witchcraft power is a very dangerous. Yo, for Rabboni Spiritual Hospital. And my abamu, Yami to me, and that's what for Rabboni Spiritual Hospital was 0208 599576 and 0278 977215. At Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory, we stand for spiritual protection, healing, blessing, and total destiny restoration. Order for Rabboni Spiritual and Healing Center. Wakantanka TV so yawada na jubia. Bra nondu abodi kosi nondu mpemu. And I know that for Yadamasi Akoton Kraba. May say, Yesu Christo ye musuyifo. And untina oba wiase. Or say near oye bonini if your bonsam. And in Ofiasi ye musu or ye musu or ye bonini your bonsam. No bonsam no fiase ye boni or ye musu. A yintino yanko no by say. Obe say, obe jiri, obe huhuru musu. Na kantete no according to Leviticus no the priestly code woman asesa we musu no wode ogwan moja ne gina homa daade abosum moja ogwan ye obosum oketro ne moano duma na muhuni na we abosum wo fifem e de benso fisro enti sa abosum moja no ene obonsam so moja no entumi enso nyame ani enti onyame kai se ene na sese ompe moja foforo na moja anu ye de nyina ye Yesu Kristo moja enti ne se no bebre yusu moja enne sakawa eduro nyina wode onipa moja ene ehohoro ohia no na wode omunta onipa moja atwi skama but ne ye moja esombo moja ehohoro musu ye fi sabri adum ye na Yesu Kristo de ni moja no abehwegu amame his minister of Christ and the dispenser of the mystery of the kingdom of God. As it is written, you may know the truth, and the truth shall set you free. The truth is what? A proverb. Proverb means a din sianemu. And to behu no kwarina ejira homa Yesu. Ubehu Yesu ubehu moja na moja nebejiu. And your moja papa. And ne atonementaticus atonement in yeda so ye musuyi and no yaresano. Jesus ade chi hoi esemese me ye nia osoma me na adwuma nti ye obonsam adwuma ne se obeto yare ama wo da cho be footballer obenya kunu obenya ware enne hwe bebre wo yefro ato ya sesa wo yefro hwe na no ma me be bai ne yefro nyina ye awode yetumi yi mmema ye yi ni bema papa me pese onhwa de bi koto sekai foforo bra kotra ma me ho se sekai no from 12 1 2 3 ni ma metete mu a na onkwa fum he na uwe na magic akrenti na opeso twitwa me ana ni ma me age ne bema enu ntino Yakobon de Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory uto na onje hwendi a enti ne mo se Christopher mo ja mo adwuma no ena dinsifo kramofo malamfo a woni Christo woni nkwa oni Yesu no Jesus no life let me tell you Oko baby na ye de busum eyade amema ye menim se ne yakuru busum menim se ne yechechere busum menim se ne yafragini menim hatim menim ne nyirara menim conjuration adoration invocation I do we call kaino sono liberato onyame na yimi afim edi mekania me hun ma kire o ye kwa brochi ne ekuta nipa moja ye ekuta nipa dompe
ɛna yɛn ntu kwan kweke wo yɛ kasa ma biribi si until sɛ surubue baako mmienu mmiɛnsa hwɛ Paul go do my work ani fɛ suru saa ani ɛho nso saa wɔde ntabatu sɛ ɔkɔrie awo wo tumirika wo mmerɛda yesu wo na wo twɛ na awurade anim awurade nyahoɔde foforo wo na wo twɛ na awurade anim nyahoɔde foforo adombe wo Jesus yesu emuna mesaka adom na metiasie awurade emuna mekeka me ho yesu emuna meyema de nyina adom awurade adom ya menya o yesu adom na metiasie yesu emuna mekeka me ho emuna meyema de nyina message Yesu Kristo de enkrofo bebre nipa mbema nipa yase nipa ni yetumi yi na so yetumi yetumi kofa sade ne ba that is tetragrammaton theosis scrolls athenatos messias imas kire leson and another for bra the kingdom of God Rabboni spiritual research and divine medical laboratory program here no friend the world without end ya wo to ase ene nsawam the number no 020 85 99576 020 85 99576 027 89 77 215 0278 97 7215 Amen. Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory. A spiritual hospital and kasa. Yeah, according to Rabboni Spiritual Research, they will say, yeah, be brave. Sunsum, and no back doctor to doctor, hospital, over Kasa, this can I there. As I did 2 months, to me and Kasa, and a ball and pie, Mania, Ubayari, according to the spiritual world, you know, Onyamia Mayako, Yati, Yenim, and Yeka Wasem no say, witchcraft power is a very dangerous. For Rabboni Spiritual Hospital, and Mabamu, Yami to me, and that's what Rabboni Spiritual Hospital was 0208 599 and 0278 977215. At Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory, we stand for spiritual protection, healing, blessing, and total destiny restoration. Order for Rabboni Spiritual and Healing Center, Wakantanka TV, so Yawada na Jubia, Bra Nundu Abodi Kosi Nundu Mpemu. Enwenu ne adofo me pacho tutumrika na bra be atonementaticus ne eye musuyi atonement Yesu Kristo e de bai ne se monko wiase nkoka sempa no mo ka sempa ne wi a wo ma ontumi wa hohombo ne so eye mususu oha obre amane yare so montutu monhohoro monsa wo yare na wo ho ntowom enya obegyina ho monso seed nipa na brabo owu kura enya emfa ho nipa ne nam oba so unim so wu unso yekun unso ya tonaduru unso ya bonidua unim so owo hamu no de bai ne sika jinkwa enko ba bia trase na bo mpai onu betu asa no ho yare wo hu doctor asa no ho yare doctor wo no yonko entere so hospital enu ntira yeso mummra entinu bra the kingdom of God obema Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory na ye number ni 0278977215 ena yewo 02085995576 02085995576 me pamucho aha enye ye kasao aha say you may know the truth and the truth shall set you frame and bisa question also for beje misika also for me ba obeje mahe bra wo bra be bo afore wo be twa urade nim 7 days out of this 7 hierarchy 7 days se nipa na oye se ye busu mamota se ye hunu dia na onyame ni ho na onyame wo ho dia se ye o mama papa meche no mechire o say I have the power and authority meche busu no mama ma wankasa wa de wo hunu
na wo se yenku na yebeku no wo se yempra na yebepra no wo se yare no be afiri enko a yebekọ aha wo se I am he that healeth and behold I am he that is dead and I am alive forevermore aha onyame okum onyane osayare oyebiribia say with God all things are possible as it is written behold I am the Lord the God of all flesh is anything too hard for me says the Lord. Believe God for wonders. Ji Onyankopon di Yesu Kristo di onyame nka mo onyame nhyira mo e wo Yesu Kristo di ni mo bye bye ka ho bra amen. Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory. A spiritual hospital and kasa. Yeah, according to Rabboni Spiritual Research, they say, yeah, be brave. I sunsun. And no go doctor to doctor, hospital to hospital. Obe kasa next kana ide. Asa ye ye wadi tumo Nyankopon tumi kasa. Ene bo mpai manie ya obe yare. Efefeni na ye. According to the spiritual world, you know, onyame ama ye ko hu ya ate ye nim ene ye ka ho asem no say witchcraft power is a very dangerous. Yo, for Rabboni Spiritual Hospital. Emma Abamu. Nyame tumi no eda so eye du. Rabboni Spiritual Hospital 0208 599576 and 0278 977215. At Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory, we stand for spiritual protection, healing, blessing, and total destiny restoration. Order for Rabboni Spiritual and Healing Center. Wakantanka TV so yawada na jubia. Bra nondu abodi kosi nondu mpemu.